Good afternoon, ma'am. Ngasi July tang 30 natra. Ngasi July tang 30 da ina tawduri class e mixer gi class ani subudu oiduni. Ahama class ai tawkre. Ahama class da mixer je si matang da darka oiba concept sing do. Magi di theory habadi ngasai gi ratio duna theory oi jadurobne aduga ratio gi 4 killer gumba aduni ko adu allegation gi concept khara sangani haira allegation gi sungarang basic thakre adu allegation pambe aba matang yaw je allegation palakane ko. O allegation summa kada panya bra ga hidunu adum khangjaro mixers di ko allegation jo adum panya rakane yandar bra adu tongana ma allegation haitabagi di khalu ginu ko ai allegation aba chapter ma mixer je hek loiba gam tawruk taw lere aduna ma allegation panbe aba question je chapter khudima ki leiri profit loss ki leiri simplification ki le or simple interest ki leiri time and walk ki time and distance ki average ki ma panbe aba allegation palo khut pe aba adu ma chapter khudingi question collection tawragas type wise torga type tongan bai tare type wise adi ko adumai tor tala khini ko aduna hojiti kedore mixer gi concept ta su hosi allegation panya raga na palake panya draga na yadre ko tapna taki je class ani subuni na mem yai ko haidi haibuduna faiba speed no na khangi duna speed am thui dinu khangjara le phone e ko adu speed ut sana kana deba upe abu le hoji da ka oiba concept ko pado na tawse ko yengo se si question number 1 da haise ke no question ji munne ngabo ratio of volume of say in Facebook ta garang shortcut sengi bu question do oiler me Facebook ta mini ani ga ma sem do se ka have no se haise water ka glycerin ga se kya ne no water sin glycerin ji ne glycerin harage mabani se ke do ba volume mai di volume of water in glycerin mabani ki quantity punne yaw bu duni ko yaw ba sal li ba sang do kyam hadi pulla kya ne no se 240 cc adi cubic centimeter ne hari ne boko mabane volume haije ko adu yawri ba water ga glycerin gi ratio do kya aduna 1:3 tare sibaw di khangi ko question je kare the quantity of water that should be added kana no hapsin duija water ji cc cubic centimeter kya hapsin duinu ye to the mixers da so that madudi the new ratio of the volume of water and glycerin je karamba ratio do change tor kadaba 2:3 da change tor na bagi damak ta haiba ne ba sidi ena Facebook ta jo ngarang thagat ki ba video do adu ko samana lerame ba ko kari togi sida hapsin duji kana ne ba ma'am water ji hapsin dori ba ko hapsin da na lei duji kana glycerin ji hapsin gi bra hapsin da bari na sigi jaga se ke dogdoi ba mana halo ba kai gi mana handori ba mana hangada bane base karigino mana handu se hai matam da hana leram bidu da hapsin lei ising gatane glycerin di hapsin de adu glycerin je hana leram chang da hengal khadra hengal oidra hana ne mixer ji da samai leram de ne glycerin ga kana ga water ga pulla leram de ne ba sida aina water ga haijila de glycerin hana yawri ba chang de hengal pam thokadro apun mada budi sigi volume mudi hengal kani apun bagi oina di water je hengat kani adu glycerin di hengalo habane gyandani tarbai na haja hengalo ida boy bani na masike dawga ba mai bilusi manahanga da bani ha manaraga leirame ba manaram draga di akhona manahanna ba ko om sanaga da bunotro managa maning da famuso man ko om sanaga da bu ke dora adu ke dorage hojiti manar le jarama dro manaram ba manarabin angkas kaim tawroi adu di hojik si adu kaim taw da bi sida dum yengo water si hana oramadi tu were se kya hengalino si manahan bagi process sama sangane habado manaraga leijarame adu taradi ke dora water si ke dora han wan oramadi tu were kya hengalino wan hengalina tra adu di water ji kya hapsil ke had taragadi +1 habadi 1 ja aseng ma belu nate ratio dani ko aseng ma belu putuk tare are ko ai Facebook account case babu case an laibine adu dum aina mini ani gi oba tentak na thal ke bane sum trick khara masa thado ki na ko adu da si ta khrabni ta ko budi ko class number 1 da si awromni yawre ko adu na si dum gyan taramani khale adu dige doresa wani ni kam bratra so wani ni ki bilu putok tore wani ni ki bilu putok tring da ko na karim khangi babani pullaga 4 unit or manatro water glycerin ga ji pullaga ratio da 4 or mada aseng mada kya 240 cc natra adu wani ni ki di amaro di yeladi kya tara 60 adu wani ki di 60 tara cubic centimeter adu wani ni ki bilu dunia ko na ansa ta ji kya tara this 60 cc adu ansa si lara dra
क्लास नंबर 1 दा चावरे को तपना ताई नि से यंगो मथांग मिंगजे इंग्रमानी खराम इसिंग दु लुम दा मई पन चलबने इजे मतंग नेक्स्ट तौरगे को मतंग नेक्स्ट क्वेश्चन से ना करी है मिक्सर अमद के दो है ना 25 लीटर नत्रो लेसा इन ए मिक्सर ऑफ 25 लीटर 25 की मिक्सर असिदा मिक्सर दिया से नदुनी को असिदा के दो है हरिबा एसिड का वाटर का 4:1 है को एसिड का वाटर का से 4:1 द लेबो को मैम and other 3 liters of water is added karamba liter water 3 liter में हफ्से ले the ratio of acid का water को अनोबद mixer क्या ratio क्या और कदगी अनोबद क्या ratio क्या और कदगी है बने अदुदी मुना थारो सिगी अंकदी मबाने पुल्ला क्या नो ले मिसा 25 लीटर नत्रो अदु असिंग म खंगदो यारे से अपुन मद क्या होइबा अपुन म 5 ओइ कांदा सिगी 25 ओइ पजे क्या पुरी नो सा 1 मिनट क्या नो 5 पुरी नत्रो सा सिकना पुरी ता केसे सिगी सेकंड मेथड तो इन पान गे को 4 किलर की सेकंड मेथड अपुन म 5 ओइ कांदा क्या 25 ओइ पुन नत्रो कना पुरी ता नो सा 5 अदु अतै सिजुलोइन 5 पुरी नि क्या तारा 5 सि 5 पुरी क्या तारा 20 यारे को सि 5 पुरी दि खुदि मक्सु 5 लोइन पुरी नि ज्ञान तारा बा यारे को 5 पुरी दि स्मान लाइरे सिना 20 लीटर सिना क्या 5 लीटर वर मनत्रो हौजि सि 3 लीटर वाटर हापसे दी 3 लीटर वाटर सि हापसे लो क्या तारा गे 1 लीटर तार मनी सोंगी कनो सिदी एसिड सिदी मादे हापकट पे याव दरमिना 20 लीटर द मोइरोइद्रो अदुदी सी अनि सिगी रेशो दु पुथो है मैम ज्ञान तारी नत्रो सिबो फोन यंथोक यार मान लेको मरी मंगा मरी क्या अनि सुमाय तोरगान साजी 5:2 याम लाइव अंक ओइरे मैम सिजु को ज्ञान तारम निंग खली ताब तादब्रा हाना लेरे मदु पुथोक पने सिदी ज्ञान तादब्रो ज्ञान तानाबा अमगा निंगसिंग बोइना अम हारके आई मिल्क वाटर गसे 3:5 की रेशो द लेबा मबानी पुल्लगने यौरमीसे आई हारके को 160 लीटर नेबा हाना मिल्क वाटर गसे क्या यौरमेबा 160 लीटर यौरमे अदु मिल्क न 3 ओइ मतंदा वाटर न 5 नि रेशो पिरमे को अदु मिल्क से असेंग मदा क्या ओइदनो वाटर से क्या नो कमाय पुथोकनी सी हाइनरोने खुमोने गाक्ता आई थन ताक लेरे नोजु खुमोबा नै खंगजबी मैम दो तो गाक्ता असोन बगी टाइप से ताकी को लोंग थोय कंतारी ब्रो हेरो क्या थानी हेरो हायो हजित तक कई गिनो न गाउरी सिबो अपुन 5 ओइ कांदा सी 5 सी 25 माना हलि नत्रो अपुन बजे क्या नाम थारो सी ये अपुन 8 नत्रो अपुन बजे 8 ओइ कांदा क्या मानरिबा 160 की माने कना पुरी नो मैम सिबो 20 पुरी तारे नत्रो अदु दिसी खुदी मक 20 पुरी गा चामा सिना क्या 20 पुरी रगा क्या 60 तारोइद्रो मैम सी ज्ञान ताद्रिब्रो हा मखों सिंग दबद सिंग दोक्सी ताको लोइग्रम गाक्तनी सी मैं ले पाबा खर वाट्सअप नत्र काउगी बोरंगनेबा नत्रा अमुका हरके हरगुम सिदा याम तंग हंजनजल ताए अपुन मदुने एरो है कांदा 160 का माने ने पिरामे अदुति 20 पुरी के ताबने सेंग बजे सिना असेंग मना ते रेशो नि को अदुति 20 पुरी रगा तारगा दे अतै जुलिन 20 पुरी ने हमना त्रो माना सी अदुमाय तोरगा सी पुथोय असेंग मदु नत्रा वाटर तो 5 लीटर तारे एसिड 20 लीटर तारे तौबदबु मानो वाटर जी 3 लीटर मा हापसिल हारे अदो हाना की 5 से 3 हापसिल दी 8 तारबो तारे को सी 20 लीटर सी दी होंगदना लई अदुदी अनी जी रेशो दो होजि मोइना पामे सी रेशो पुथो हाबनि सी नि तारे फुनजि गे अदुदी 5:2 नत्रो याम हाइरेन लौरगी को देन अनदर क्वेश्चन अमा लोखलगे सेम यंग जे मैम नुसाकन सादु इनिंग दा मैम नै नुथिंग तुमब्रा तुम दिया कई दौड़ ले पाब्रा मोमा गेम अम साना जद्रब नोइबा मान देखो मतम जिगी नै मतम जिगी पखंग मान देखो नोय
यादे यादे गेम नोंदो खरा साना थोकदौनी खरादी तौहनिंगेदा नथे हौजिक मतंग नहा मानदे हैबनो गेम खरा सानादन खुनदन तौदनबो लेकता पाल लेरबो नोंग थुआ खरा नसादु खरा नुवाई थुको नाहो इन्जॉय तौद खरा मा तौदिनो गेम नोंग खरा सानादना कोइबा लांब खरा चतना कोइबा लांबद जगह खरा खाइदो चलो दसा ताजनी येंगो से बेजेल्स ए का बी का एसिड का वाटर का करम रेशियो यावरी नो सी क्वेश्चन जे न्यू टाइप क्वेश्चन ओइदरे सी मैम डिफिकल्ट ओइनी को हा सदरेबा मुनो ताजी को ओइ तोरकनो बेजेल अनी ले ए को बोंगा पात्र है नत्रो बेजेल है जा ए का बी का को पात्र से एसिड का करी यावरी बा एसिड का वाटर का रेशियो 4:3 दी यावरी अमना 5:3 दी यावरी को माना महंगिस के नो then the ratio in which these mixtures to be mixed to obtain a new mixture in Basel C containing acid and water in the ratio 3:2 quite the fazaba quite the lubu dusin were ko sima star ma patra ni ma myam ko patra ni je kaino se ai udras kai de ko sa udras question uradi am natra athiba khoi udras ai natra Basel 1 B1 jida yauri ba ओके बेजेल ए है को ममिंग जे सी बेजेल ए दियावरी एसिड का वाटर क्या ना सी मुन्ना ता हौजी को 4:3 नत्रा मथंग दा बेजेल बी दा यावरी ना क्या 5:3 ने मा हंगे जे को क्वेश्चन जी ज्ञान ताना बनी को ना हौजी एक्सप्लेन तो रही से माबानी देन the ratio in which this mixture si mixture am natro si mixer am ni si mixer am natro harba mixer sin je karam ratio di yasin adu ne bhai si karam sanga si karam sanga yasin adu no bo ko ke dong na ba last ta mabani punjil la kan ko a new mixer in Basel C ko bosi de mabani pundu ne ko si Basel C pundu ka na no amagi Basel A ga Basel B ga ni du punjil du ne bisida adu kan da ke do ba acid ka water की रेशियो तो 3:2 ओर ना बा है ने करम चांगनी आसिंदर 3:2 ओर खदे गे हमने क्वेश्चन से हंगी बा मरोल से डायग्राम मोइने ये गे ज्ञान ता लगे मको बेजेल हानोय पात्र दे और एसिड का वाटर नत्रो अनि सुबह पात्र द एसिड का वाटर याव नत्रो एसिड का वाटर यावरी ने बा हारिबा अनि से पात्र असोबा म खक्त माबानी जे के दोरे पुंजिल ले बको अतादी पुल मही ngतनी को हाइजिल लदी यासिनरदी एसिड का वाटर का मुझे एसिड का वाटर तो यावदी नत्रो सीधी यावर का तो एसिड वाटर तो क्या दोबा 3:2 क्या 2 एरकना बा है बनेबा हाँ ना सीधी यावर एसिड वाटर से क्या 4:3 सीधा क्या 5:3 ना 3 यावर में से सीधा 4:3 सीधा क्या बा 5:3 यावर में बा यावरी का सी यान सिंदर का अंदर सी अनोबा सी नहीं सीधे यान सिंदर है बको या सिंदर का एसिड का वाटर का रेशियो दो 3:2 दा याहन्नबा सिगी क्वांटिटी क्या सिगी क्वांटिटी क्या सिगी क्या क्वांटिटी क्या सिगी न क्वांटिटी क्या यासिन दुइनो हैबने मा हैजे केंदर भाईजा सिगी न लीटर क्या सिन लीटर क्या सपोज सिन लीटर 10 ओरो सिन 20 लीटर ओरो हैबगुमनेबा केंदर को सिन 10 लीटर सिगी 10 लीटर सिगी 20 लीटर यासिन नहीं हैबगुमनेबा तौर कदु यान तार कदु साजे तबदु हारिबा अनि सम रेशियो तौखादा क्या बा 1:2 दाद्रा सिदा नम के दोरे 3:2 ताई 3:2 ता नम होना गदबा क्या देखो जा सिगी क्वांटिटी दुगा सी क्वांटिटी के करम सांग याना दुना हदि करम रेशियो याना दुनो है बनेबा केदोंनबा होरेन 3:2 तारनबा अदुदि सिगी दु खंगदे बिन गातंग अखोइना एक्स ने खंगदि अम लोक्सल लोसिन वाइ ने खंगदि लोक्सल लो अदुगा अंक होतुइने यानदर भाइजा माना होट कदबा अंकने अंक जे खर तम ताकते यारोइ सिंग कजे आइ खंगजबम लेरे मरमनि नो याम थुना ताकते ज्ञान तारोइबा अंदाइ को क्वेश्चन कक्ता अठा नो नो द सिनेबा को मैम ज्ञान तारिब्रो एन हाइजा मुनता अदुदी कंसेप्ट सिंग नो कइनोम को जहरकी को खर मतम चंगजसनु कस काइदे अरुबं कदि सिमा हेरगा ते हेर लोरे को मा एनी सिगी ताप थांग बदु खुमंग मै सांग दा हिजेबो को आई प्रमाण मसाम थोरके सिगी से 7 लीटर ओइरेबो को अतादी एसिड क्या ताने सिदी आवरी एसिड क्या नो मरी गा हुंगदि क्या नो 7 न तरे के मनुंग क्या नो एसिड नि औरम दिजा एसिड नि आउदि क्या नो तरे के मनुंग क्या si apun ba kya na kharo se tare na tro apun ba tare ni tare ke manung na mari ni ma oidu si adudi si tare ta gi akon ain loksili 7 liter na tra adu wana puri tare na tro
ꯁꯤꯁꯤ 144 ꯂꯤꯇꯔ ꯁꯤꯁꯤ 140 kya adu 7 ta do sumdro natra ga na another method ta acid puthok kya di sidagi ke dodi ba tarek ke manong da kya no acid le meja tarek manong da mari thok natro adu apun madu ram puri ro kya tara adu 4 liter dum ta dro adu ma holu jai kari gumasi 14 liter or madi kamai kana puri nem tharo asile 14 or madi kya 14 puri wedro tarek ke manung da mari ne ma leje adu ta di apun ma 14 manung da 14 puri ne kya tara ya liter tar oidra si loksing ji khanga da si gi tori me am ji adu ga si gi sidi water di tarek manung da kya na hom natro apun ma sina 7 liter or ga di 7 puri ne natra kya tara kanara di 1 adu 3 liter ta di natra kari ma sina 14 liter or ma di kamai ta di ba 14 liter ji kanara ni 7 ka di 2 6 liter ta di ba ta udur be processing du khangji lo ha ni rak understand to bro uthalagi ko tamna yengji si quantity du khang da bodo aina hoje ke dora option trick tawga na si 7 na tro si apun muja 7 lore yeng yeng ang ko 7 lo de si kya tani 7 liter ni khalo ba kya tara sine 4 liter tar bra sine kya tar ne de 3 liter tar ni ko uthar ki game to ko tamna gyan da ta si ang khaji khar tamna tak te aroi bai 7 liter we ta si apun muja 7 oi bani adu di 7 gi manung da kya ne ss ya 4 na tro si ss 7 manung da 4 ni ata di kya tara 7 liter gi manung da di kya tare ba kanara 4 liter tar ni adu amasina kya ta horani 3 liter tar ni ko noi khangi ko adu ai muthalagi absi iro ge ba yarba yam iradi musilane ba adu kya tare basya si 7 lower dis kya tani 4 liter tani khangi ko sina kya 3 liter okay adi amak sidesina apun baji kya ta si 8 oibra adu si 8 liter nga khalo adu disi kya wani sa sina 5 liter si ss kya no si apun man nipan natro manga nipan manung de ss kya no manga natro si sinam puri tu natro adu ka thandra 5 liter ta do si 3 liter tarani natra adu ni khango baina ji ani ko mya adu sina 7 ke logre sina 7 liter logre sina kya 8 liter ni loro adu ani punjila kya taryo sidam sai patra madu hajile ko patra ma hajile di patra di yor acid ka acid masen acid ki apun ba photo kya acid kya pule 4l ga sigadi 9l taraba adagi sigi water ani punjilo 6l taraba adu di ani sigi ratio kya taryo hom ka kya bra 3 ka di 3 tange 3 ka di kya thongya 2 thongya samana taraba adu di ansa do si adum yare hadi quantity ani du kan amana 7 liter we kan amana kya elita ni ansigi ratio karma sang butu abni ratio butu abni kamna kya tara ll kamna 7:8 ta dra option number b je dum ansa tare and option number b ji put tawro hot pane ba sidi ko adu option number b ji put taw da bi do hola ga kamai tawni yanda bra hoji ke intai ji khanjin bra u bra ui ko khanjila dum haro ba yarabo aina ke do ba sa 7 ge 8 ke lawro hot kanda adum mon hari bilu sume ta 7 ge 8 ke sina ratio ansa ta jare ko adu if aina mahaning isina ansa je si oiram da bida aina phajana anka ji khang da bido hot kya tare ke do tare sa aina sam hanjen ni torji atena te ko concept tu sang ka ji kitang kok sang mang ka wei ba ko adu noina khara son ba kong son man am wei bini na gyan tara mo hebi mahandui ne ba ko adu sidai aina 7 sida 7 lowri do x win lowri je khang da bani na ko aina 7 lowri option di loksin manatro option de loksin lok sumre ng sum mamane du ansa tare ba khang da bi lowri si 7 liter we kan sina kya 1 liter we du natro adu liter je half to sum yare to ko adu di ke dara acid kya tane haro acid puna kya tane sida hola si ko sida acid kya tane sigi di si acid kya tara apun ba 7 manung da kya no acid putho je acid apun ba kya 7 manung da 4 kana puri ni hai si 7 nung 7 puri da na x we di kana puri ni x na puri me maram je khang ba khang de ta khra du de hoji ta si 7 liter ma di 7 puri ga 7 1 thung ga 4 liter ta 14 or 14 puri ni ham metro akhudi x or me x puri ne yare ko plus sigi acid amak sigi acid lore sigi acid ti nipan manung da kya no nipan manung da manga ni mai apun ba masing du kya no wai no adum puri ni wai no sumane acid masen si lere tu sida tarak acid masen si lere water gi pulaje water gi kya tarni water gi na
ꯇꯔꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯏꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯗꯣꯏꯕ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯂꯧ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠꯀ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯜꯁꯤꯌꯝꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 56 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯁꯦ ꯇꯔꯦꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯗꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯔꯤ 32x ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯔꯦꯠ ꯊꯣꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯇꯔꯦꯠ ꯃꯉꯥ 35 y 시다나 까리 시조 56 너트로 다리 엔토디 니판 니판옴 쿠마리 x 니판이 또 다리 홈 쿠마토이 y 말라네 얀다라바 아두 레소디 마카마카마나디 껑나그라니까 아두디 마터키 क्या था और ऐसा 32 x का प्लस 35 y सोमना क्या सिपुली निको 24 x प्लस 21 y तारे सुमान तारे को तारे बसी कनागा माने होरे करी वर्क ने बादू रेसोदो तारे दु 3:2 ने है ना सी 3:2 का मान हलो बसे कना मान दिबा सी 3:2 का मान हलने अदुगा अंक होलने सिदे सिनी अंक होट पाइस सुमान लाख दिनो को अखोने तादु आंसर करी सिनी की रेसो नत्रो आंसर दो करी x/y दुना आंसर होइदुनी सिन आंसर होइदुनी हेरेनी को कांसेप्ट जा अंक जि तपन कोइरो होटपा तो अदुदी मयानी माननी पुरी नने दने क्या तारा मयानी पुनदी 3 से पुरी देसी मयानी पुनदी नत्रो रेशो नि मानदी मयानी पुनने 3 का सी कमुजी पुनर क्या तारा 3 न 30 पोई दे 72 x प्लस 3 न 21 पुरी रेडी 63y सोमदना 2 गम पुनर 2 का नागा सिगा 2 न 32 x पुरी दे 64 x प्लस 70 35 तो पुरी दे 70y तारे को अब x से सोम थांगा दे 64 सोम थांगा दे क्या ले रहा 64 दी 72 खाई दो इधरो क्या तारा हाँ 8x तारबा अदु सोम दे 8x तारा 8x इक्वल टू क्या तारा नी 60 सोम थांगे को से अदु 63 से कम थांगा ने 63 सोम थांगा दे कमाई तो रे 7y तारा ने अदु दी 7y अदु x को y के समान ले बदी xy रेशो फोटो के दे वे हाय x ना के दे वे हाय y के लेमिनबा y के लेमिनबा सब x ना y के लेबा 7 लौरनी y ना x के लेमिनबा 8 लौरनी है न तो ngasai द 7:8 तागी देन ऑप्शन नंबर b अदुने समाना कोइरो होट का दबा अंक ने बको तमना ज्ञान ताना आतंग येंगो ज्ञान ता दब यावरे येंगो मरम दिखे न बदसी अंक से अदम खर लुतक तो होरे आइसी एलिगेशन पालो होट पसी आइबको एलिगेशन हम पालो होल के ताला के बसी है मथंदी हजिकी तो क्या रेशियो जे अमना 4:3 अमना 5:3 नत्रा 4:3 5:3 3:2 सिनेबा सिदा एलिगेशन पालो होसिको रेशियो तो क्या बेजेल ए गिदो रेशियो दे 4:2 एसिक वाटर से क्या बा 4:3 बेजेल बी गिना क्या 5:3 होरे कोल मामानी मिक्स तौरनी को मामानी मिक्स तौरे अदुगा करंबा पात्र द बेजेल सी हापे अदुदी क्या बा मामानी रेशियो दे 3:2 ओय बा नत्रो सिनेबा हंगमी क्वेश्चन जे अदु अखोना एलिगेशन पालगा एलिगेशन ताकर बाई ताई को सी यूजिंग एलिगेशन मेथड ता होसेबो को एलिगेशन द कमाय होतोरिगी येंगोबो अन एलिगेशन पालो होतपदा सें खजे येंगो अपुन तरे मनोंग द एसिड तो हट क्या एसिड होलो सिजु एसिड लौरो सिगिजु एसिड लौरो क्या ना भाई जा सी एन की करंबा क्वांटिटी दो हंग मनत्रो सी क्वांटिटी क्या लौदुन सी क्वांटिटी क्या लौदुन सी नि रेशो नत्रो हंगी जा सी हंग मनेबा अदुदि अखन एलिगेशन पालो होले के दोरा सिदगी एसिड होले जे एसिड क्या न तारीख मनोंग क्या न बेजेल ए गी एसिड क्या न बेजेल ए दि यावरिबा एसिड क्या न सिदा ए यावरि सी 7 की मनोंग मरी नत्रा बेजेल बी दे एसिड क्या यावी मंगोंद एसिड क्या यावी मंगा मनोंग निपाल मनोंग क्या न मंगा समाय होट के दबा औ तादी सिगी मिक्स तो बगी न मयाय थमने देना मिक्स तो बगी क्या न मंगा मनोंग क्या न अहम समाय मयाय थमग दबा अदुगा अखोगी एलिगेशन की समाय तौर होता ने होतप्रा अंक से अमुक समाय होतोरमने लोरे
तौबदबु मपुमदा होटपना अंकसि नुंगाइनि मासे तो होलदि नुंगाइथ्रेको आइना हजि तौरिसे एसिड तो होटकिद्रा वाटर ददि तौ यादब्रा याइबा अंक दो वाटर द तौ गारे सि बेजेल लगी वाटर लौरमनी क्या तारा 3/7 सिदनम के दर सि लौरनी 3/8 सिदन क्या लौनी 2/5 अदमा होलम जन फोन ताने सिना नयम द तौजो को हेरनी को एसिड लौरगन एसिड नाक्ता द होलकदा वाटर लो ngata lo sigi logic sima khangada ba shortcut trick ko hor ise no hai tribi tappi bwani ko yinge hore manaba question yauraga di kano tause ba ko thuna mu tause adu sinang na thuna na ba angka se kano harage mafhum dana na ba tare makada kana leja mathak sina 8 sina kya makada leri ba hum je makoi hum gelsam kya no 7 ne 8 ne 5 ne makoi hum gelsam di kya ta ne makoi hum lesam ni makoi hum puri na roidro puri na ni natra adu di nakal hum ji moi hum na puri ro moi elsam na kana puri di bas kida 7 ne 8 ne 5 ne puri na gano kai gino ne puri ne do matamang ni 7 8 5 puri in khalo ba sida 7 8 5 puri in khalo 7 7 kada 8 ka 5 ko thung roidro ni par manga ni full la oidro sida la oidro de sumro sum da bro haibadi aina taw ningi je noida sinida sigi mokoi elsam ode 7 ju 8 ju 5 ju mokoi puri redi 7 7 kada di ni par manga ni fu mari di saung fulani habani da ado siju kyan puri di ba 7 8 5 puri du natra 8 8 kakna di tare ma kuntraunga manga ko manga mangom traunga 175 tare ko siju 7 8 5 puri ro 5 kakna di tare ba yang kai truk natra yang kai truk ko hum gadi hum truk train pat manga traunga ta tu 1 60 tare semaina mapum tara dar semaina mapum tho hot ka da loira di 175 de si khatuk da dan allegation run dia kya tara 7 thunge sidi sina chaw hela mina 160 ati 60 khadu kya tara yat adu di ratio 7 is to ngara allegation pan khara takra sidi hermani da adu answer kya tara 7 is to at allegation pala kama hot kani habasya singo sigal loisilo yandari ko hoji gyan hena tana bagi damakta siga samana ba question amuk paisi ko angka ta kusin nung thinna wachindra meaning muga polak pra uyu gi tawi haba lok sela bana ja mang sawuna faida fen khara khang hoji lok tuma tam aiju khono yam nare bu ko adana lok si birani fen jin gi khala thabe bana khono nungai rakte besu wanga ma tin gang bi tawre na ge tawre na ya de ko me se me am gyan dari bno tro se adu din ya hoji ko san gyan tara ge si hot hai dui ba competition no competition tong nor si competition tong nor CGL tier 2 2012 ta hangi ba question ni hoji ki to holo allegation pala so yare ha ai si ba dino honan giro ai tawge hospital la si ko ratio ji 3:2 natra 3:2 amana kya sumai tamo asam ida 7:3 natra ama mai ai thamdi kana no si 2:1 mai thamdi natra hoji ki question du mane ye tu bezel patrani ke do hai na patrani da ratio ji kya ba ama ina 3:2 yaw hem natro milk water ga se akon mai kya 7:3 yaw hem natro the ratio in which the contents of these two bezels have to be mixed karama sang da yasin adui no ye kai do na ba new mixer sida kai do di ba ratio of milk water ji karama ratio phang na ba 2:1 ta na ba natro yasin naraga da si patrani natro bezel 1 bezel 2 da yawri ba ni yasin naraga da hori mix tor kan da mama ni ratio ji 2:2 kya ba 1 tharak na ba natro adu di ke do re karama sang da si karama sang da yasin si ne ba hangi ji karama sang da sai question number 3 du sama na re hoji hot ki bedu ga ko mana dabra mane ko adu taraga di horen allegation phala di smai la odra lani ko adu si kya tarasya milk tanga to holo basi milk water ga natro si milk water ga ni milk to hot kya di milk si loro si loro adu kya tara adu di kya tarani mangai menung di kya no si mangai menung da hom sina kya no tara menung da tare sina kya no hom menung da ani natro
sumai hot loirani adudi amuk kedoresa makama nalo 5 ka tiang 3 ki kano 5 ka tiang 3 ki kano makoi ong LCM di 5 10 3 makoi ong LCM kano mya makoi ong LCM di 30 da dro 30 du na situ nakal khudim to puri ro aina sa ta ke budo 30 ni si puri di kya tara ये 13 पूरी रो एल्सम दुना आइने कोइरा ताइ नि सिबाउदी को मथंग दे समजिला दौनी फानो कादी क्या थोंगे 6 के 3 के दी 18 दरबा 18 दरे को सिगी दी 10 सिका दी 3 3 के 7 के दी क्या तारा 21 तारा सिगी दी 3 सिका दी 10 10 के 2 के दी 20 अदु समय लाने एलिगेशन दु समजिला द्रो समाना तौरो अदु सी लानी क्या तारा दु दिया 21 दे 20 खादो दी 1 सिदा 20 दी 18 खादो दी 2 साजी 1 is 2 1 is 2 2 is the answer hai allegation pan maje hairadra allegation pan da binga sai concept ta ki do adu sud ma hijelo yanda bro ngori bro anirak suri ko ka boli je ai si koi tho si ga samana question among pai se ko lai ri ba question yo milk water silere mai ai thong do sini hongi manung da ani sina tara manung da tare milk ngata do hotpe mane water do holama se ai ko nana water do hosa ge zo holo ko se samana question amagam pai se no gyan ta na ma tawge se si samane ni khara madi thun hotpa bo haire samana bra manare ko si jo question mun pa e no hana resud kya na mana 2 is to 11 stainless steel hai je sida yauri ba chromium ge steel ge da sini sini stainless steel type ani gi ni ko in what proportion should the two types be mixed so that the ratio of the chromium to steel in the mixed type becomes c asai gi do samane 2 is to 11 oramba sina 5 is to kya 21 oramba sida mayai da thamdui ne ba hoji gi do samane speed tan ba re ko 7 is to 32 ni ko habadi type ahan bagi type 1 da yauri sina chromium ka riga so chromium and the steel chromium ge steel ge do ba ratio se kya no 2 is to 11 havne sidana kya type 2 sidana kya 5 is to 21 havani adum ani ji mix tawre adu kan na kya yahon diba 7 is to 32 yahon ni ne ba adu di mabani gi karama sang di yana du sigi karama sang di yana du no havane ba adu allegation palo hot padu tawro sigi kamai tawre sia tamna tai ni ko ai hoji ko tam ta ki ge se sidi punna kya no 13 manung da 13 manung kya no sia 13 manung da 2 natro sina kya 26 manung da 5 sina kya 13 manung da 7 13 manung da 7 noi tapi ko akhoi thuni kana na LCM 13 ne 16 26 ne 39 ne makoi ongi LCM de kedoni LCM tak matam da ina LCM da ICF method ta ki bani ko LCM da ICF sinaraga putopi ma shortcut ama lei bani gi adu sinara de kedo tara dare ko se mo LCM de kya tara makoi LCM de sori smile ani 13 into 6 lakani mo LCM ji ko LCM si ta kani ba adu 13 into 6 loi puri kya tara 13 si puri 6 to 12 tarani sidana 12 tarani ko 13 into 6 na puri duine khudi makta sida 13 into 6 na puri duine ba ko 26 3 thonga omanga traunga si 13 into 6 na puri duine ani tere tramni tarani sumai la ani ko katana di kya tara 1 is to 2 this is 1 is to 2 tai ai koira dum tai ni ko allegation pan ma ji allegation ta ba concept thot pa question number 3 gi ta ko da yawre adu dum yengo yan khara ngobra na ku tu thangali du camera ma mangni noi bo yaraba 7 is to 39 natro sida tawri ji gyan da da samana ko sanga tare homla suri ko yengo ko se yumda ju video sire pusta maga dum yengo matang next
The milk and the water kari. Kaya no? Milk water in two vessels A and B are in the ratio C and this. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed so that any mixture in vessels C containing half milk and half water have 1:1 ko. Tangkai 1:1. Adudi ay kolom thada bi hot kani hanakti ko. Saiden speed tan de 4 thigadi 7 tare. Sigina 5 tare 7 ga 5 ka 7 ga 5 ka 2 gadi 7 5 ka 2 10 70 tare. Adudi 7 10 or the 40 la ani sida ko. Adu si 5 ni 5 17 or the 14 to ja 20 la ani sini sina 30 la ani ko. Kya tare? Speed asem speed ni ko oli sina sina. So number 8 tare. Thubra second manga da loidra. 5 second mutu lo rangani ko. Hoji aina ta khre noi da gyan ta na bo ko. Noina sigi speed ta huru ka da tapi ko no yamna. Yan ta ubra si dia. Speed utpani ko ta dia. Hoji kitu ka saman hai bo ko. Hoji aina ta ke bo question number 3, question number 6, question number 7, question number 8 to saman na bo ngak ta ne ba. Ado tamna hol la se haraga dikhe do tare ha. Sida ma ta hoji no. Asila isi kya no? Milk isi kya no? 7 manung da. 7 manung 4 sina kya? 5 manung da 2 sina kya? 1 half milk and half water adi 1:1 hai ni si ratio pyramid. Adu 1/2 la ne base. Raba sumaina si sum e le gano ba. Makhazi LCM ai ngasai theory du da 2 7 5 LCM di 70 ta ni 70 lak si puri radi 7 ka di 10 thong 10 4 di 40 la ne ko. Si 17 si puri di 17 si puri kalau 5 ni thodi 14 to 28. 17 si puri di 35 ko. Hadi 7 moi LCM 70 ta ne ha ba adum puri re ne myam si sum e le radi matam sanga ne ba ko. Moi LCM du kana LCM ne ba? Mo kana LCM doi to ja? 4 ahan by ratio to pyramid 4:3. Amana 2:3. Maya da le du kana 1:1 natro. Sigi apun ba 2. Sigi apun ba kya? 5. Sigi apun ba kya 7. Makoi ratio ne mai torji. Erbo? Makoi ratio ne ba. Sorry makoi LCM ne 7 ne 5 ne 2 ne makoi LCM du 2 na ina kya ta ba. Adune aina holy space do hot ngamadi aduni ko. LCM du sasat launa. I think as I see speed to Horkidana, I know some queer tie question on home handle I do the Hirani have it or in him. Erqua, sit as him Madam Hirani Calais. Next. We call me for the cop, Calamazing Torosia. For him Torsi. Kayana. The ratio of why do you spirit and water in 2 mixers of 20 liter and 36 liter is 3:7 is this. Both the mixers are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixer. Man has this question number nga side ako na 3 do hot ki bodo. 3 gi 1 tay na question ni question na. Man has ke no. Amay mixer 1 je. Ame mixer 1 de yauri ba kariba. Spirit ko water se kya ne no? 3:7. Akon masina kya? Mixer 2 sidana ratio je 7:5 ne ba. Adu ahan mixer ki na kya? Liter kya yauri sigi 20 liter pitho me sigi na kya? 36 liter pitho me nga saina si na tro hangi ja. Question 3 dana si ani ji khang da bu hang mane ba. Adu si ratio je piram na tro. Ani ji mix tore ko. Mix ta ngana yauri ba se kya ba? Sidai lai bare shows when hang mane hadang na si when hang panatro hadang na kari when hang mano si when hang mane ba sai na kari no si ani ja hang mane ba question 3 adagi akona 6 7 8 hoji to hot ki bang ka duna si hang bagi elege sang pal hole me ando adu ne ba hoji kisna si pitho me liter akang na pira adu holo ha bane me am gyan dar bro adudi kedora sigdi dare elege sem panda so apun ba spirit kya no sidai kya Sida spirit kya wini? Si khola se bako spirit si kya wini am tenga se. Spirit se tara manung kya no?
Tara manung da home sidi kun natro tara manung da home ni ko tara manung da home ni kana si kun nang puri di kya tara 6 tar roidro adu natra ko sunang na yung si apun ba kya no si tien da bra apun ba tien da ka da tudi la ji kana puri no tun puri indra si tun puri kya tani 6 liter sina tun puri di 14 liter ta jada ule si apun ba kya no sia 12 ta bra apun ba 12 ta ka da 36 size 3 puri natro si 3 puri ga 21 liter 3 puri ga 50 liter ta ni natro adu si ni tis naro spirit masen pulo spirit ani pula di 26 21 ga 6 ka di 7 15 14 ga di 29 ani si ratio natro this very easy kitang question am 3 ga onai bu twist lai ko ngyan da bra apun ba kun gi manung da spirit photo kya di si apun ba tara wa kana si 20 lakh pa ha ji tu na puri ne da si tu puri ga 6 si tu puri ga 14 si ta apun ba gi te wa kana amana 36 ne pira me 3 ne puri ta ba oi biluni adu ta si 3 puri ga ta ra ne si ju ko hauji adu di moji mix tau sinare mix tau sinare di spirit punna kya phangya hana 6 liter yoram da 21 liter yor di punna 27 liter yorya sidana 40 liter da 50 liter afsila di kana 29 liter yorya sigi ratio di ll naraga 27:29 tarne myam gyan tari natra sini tangambra question 3 ga kitang lai thoi ko sigi ratio ji piramaga question number 3 gi da sim hangamane yandai ko 3 gi ta tu kitang lutak lai sina lai sisi allegation pan madam yani ba allegation pa lagadi kama hote ba demo piram ge ko mana 20 mana kya ba quantity ani kya no 20 ge 36 amana 3:7 7:5 3:7 amana 7:5 natro si karamo quantity no mai piram isa si hangbai wani sigi ratio do si ratio hangmane ba ko si hangmani mana adu gari sigi sida takade amana 26 sigi 26 liter ne amna tro sorry 20 liter sina kya 36 liter na tro ratio kya ta ni ja mari ka di mari manga sina mari kya 9 ore kya ba 5:9 tar ka do ne ba sigi puthwa ba ne ba adu di wasil la ne ba ajiki si allegation ba ma kidong wasil ne ba si pirama si hangbada budi nungai ba sidi wasin allegation da panya de badi laite yai ya badunum ulli sini adu sinadi matam time consuming ora ne ko time consuming ora kane ba se aduna hojiki method sigi sina dum farane ba sina dum farane ba ko tare pitho mamena apun matara kana si tunu puri adu si tak tak pur sina me thurane yara ko sa jin photo re Sidi 5 sidi video channel mim da se ko aduga horen kanogi 011 bs ki class adum torokan da video upload torokan da miu sidi an alloy contains copper zinc and a nickel in the ratio 5:3:2 the quantity of nickel that must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio this very easy ni si I know the expect awi hot pangam ni na noi am da try tau se noi hot pangam makani ne asa tawi tor yam lai question number han bahut ki muan do adu ta ni me one time ni holo wan kita mesi holom ta holo suk lai besi bon lai habe thadu ni ngam dri ke gino sida ngam khan khal le ri bo elois de yauri ke no copper ne zinc ne nickel ne kya 5:3:2 natra the quantity of nickel natra hapsin du mana that must be added hapsin the 200 kg of this alloy si hana le means 100 kg si 100 kg of si alloy si 100 kg sida nickel kya hapko da geba nickel ne bhatu je ke dona ba anob ratio se kya do 5:3:3 natra mana nickel je hapsin mane ko si hapsin le mina si hengatare si ni si ke dar hapsin be yaubra hapsin da di hongoi ko se
होंब्रसे होंलो है नत्रो होंलोइदबनिना मानगदौनी मानबरसे मानरे सेम ओरे को से तादी सेम अतई सेम ओरमेना सी क्या हेंगले दु खंगे क्या हेंगले से प्लस 1 यूनिट हेंगत्रो 1 यूनिट की वैल्यू से क्या तागे दु पुथो लोरे अपुन मद क्या नो से होंग अनि गौंग मंगा तारा अपुन मद 10 यूनिट ओइ मतमदा अपुन मद सी जी मोय हम जी 10 ओइ मतमदा 100 kg माने हर मनत्रो अदुति 1 यूनिट की दी अमरा दी क्या नियला 10 एन थोदी 10 kg थुंगे को अदु 1 यूनिट की क्या तारा 10 kg मानरे this is the answer ira lai dro siba question number 1 की type तो अदु की trick तो सी नो है understand तो bro हप्सिन गदु जे निकेल जे हप्सिन मनत्रो से हप्सिन मनी ना सीडी के दोरा माई बिलु होंगकनी अतै दे हप्सिन नबिना मान हलु है बने ट्रिक तो से सेम ओइर ले दो से 3355 मान ले अदुदी होंगी बनी केन जे 1 ni 1 हेंगली नि अदु 1 जे क्या नो असेंग मते क्या नो है पुथोक नो होनरक बने यान थारे बा ताई को नाइन जम तो से क्या तरह yung siya yabrang हमदा ब्रो दिस आर टू देयर आर हागे दनि मा टाइपिंग मिस्टेक कर ले रे को देयर आर टू कंटेनर्स पात्र अनि लेबनि को कैपेसिटी सब माने हम नत्रो द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ताक माने को करे बा कंटेनर नि ले कैपेसिटी सब माने हम नत्रो द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर क्या बा फर्स्ट कंटेनर फर्स्ट तो क्या फर्स्ट ना क्या फर्स्ट ना 3:1 सेकेंड ना क्या हाँ 5:2 अनि जी के दो बा दे आर मिक्स अप द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर विल बी अनि जी मिक्स तौरे बसिदा मिक्स तौरा दे सिदा अनि जी की रेशियो क्या नो yi तो बुदु मान करी पिरमी ngasai di si angka question number क्या दा तौगिबा 4 दा तौगिबा द के दो वेसा सिगी बिलु दुना ngasai 20 लीटर पीबा सिना क्या 36 लीटर पीरा तौगिबा दु टाइप ने बा कावरनु को अदुदी सिगी दे के दोरा सुमाय पिरम दे काय पिरमी बा इक्वल क्वांटिटी हम नत्रो सिगी माना दी रेशियो तो 1:1 तारा मोइद्रो सम ब्रो द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर दिस देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी सब माने हबने बा को सब माना 1:1 ले रे सिना 5 और दिस क्या वनी 5 लीटर सिना 6 और क्या वनी सिजु 6 लीटर वनी बा सिटी ना क्या टाइप नम तो ना मान नरबि न तो दुई लॉजिक से कई लॉजिक सनानी है मतमदा सी 7 नत्रो मान हा सिना क्या 4 नत्रो अदु 7 के 4 अनि नि याबा नंबर क्या ना 28 नत्रा मानरी द न 1:1 हान पिरम जा न 28:28 हान हारो सी 28 नि सी 28 लीटर नि लौरो यादा प्राइसा 1:1 हान पिरम मनी 28 लोक्सिम कई काई गे अतादी नुंगारद्रो अदुदी अंक दु होप नुंगारनी हान अपुन बजे 4 वकान 28 आजि कना पुरिनो सा 7 पुरी नत्रो अदु सी 7 पुरी ग तरे हम कुमा थोय न क्या तरे मा तरे 7 लीटर सिना 21 लीटर नि से अपुन ब 7 वकान क्या तारप 28 तारप नत्रो क्या पुरी न 4 लीटर 4 पुरी नत्रो अदु दिसि मरी मंगा कुन सिना क्या मरी नि 8 लीटर तारानि समान याबो अदु दिसि अनि पुल क्या तार 21 ग 20 ग दी 41
लीटर सिना एक का 7 के क्या 15 लीटर समय तान 41 का 15 वेरी इजी क्वेश्चन 4 दो सब माने सिना डायरेक्ट ngसाine value piram da sim piram de piram da bi da kari piram ba quantity सब माने piram ने बा मानर दी 1:1 रेशो ने अदो खना 1:1 दो करी गिनो ने 28 लोक से दे अंक जी मसे मकाय ता दे अंक लूर ने लूदना बा मसे मकाय ता दना बो खनरक पनी अदो तबदबु मसे मकाय ता लो यारगा दी सी अपुन बो रिबा 3 1 अपुन बो 4 5 2 अपुन बो रिबा 7 7 अमसुंग 4 ना कक पे याबा नंबर 28 तो बाबानी कक पे याबा येन बे याबा हाबनी को 28 तो इन लोरने समान अदो हो रेशो पुतो 1:1 ता दो ले फोन अदुदि ngasai concept ma'am iman manari ko se yengo sumna concept se gyan tabra tadabra video thagatuni am kazu video jumun yengo ba noi aduga haina mo hono ba ko question 4 type nare 4 dum ni singo ba aina 4 type question 4 ga singa manare question 3 ga kana manai ba 6 ka 7 8 ka manare manaba me am hanjin yo holi thoi holi ne me kai holi no kitang lutak to bunina ama khar palla lebu ama da gyan tarak na ba yan dei ko sida loksolo si unga si question number 11 ji 11 जे इने तावे बको नो उहन बै वानी सी क्वेश्चन जे मैम आई ताखरे बा आई ताकी क्वेश्चन ने बा सी क्वेश्चन जे ताखरे में हम करम बद ताके क्लास मसिंग हरम की को आई हजि तारो गे सिदे से रेशियो की क्लास 13 द ताखरम ने रेशियो क्लास 13 सुबद ताखरे बको गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर metro गोल्ड जी के दोबा वाटर की क्या times lum heno water du no wan lumi lo rese bako gold du kya luma ne 19 times luma mani copper is kya ba 9 times as heavy as kya water ki kya heavy lumi heno copper ja copper sina water ki kya ba 9 times hadi 9 puri rani ko 1 lo ramina si 1 9 puri roidro in what ratio should this be mixed ani je karma ratio de yansina gade ge sumana karma ratio da kedo ba to get an alloy 15 times as heavy as alloy mabani pun baje kedo ba water gi saru kya lunga da 15 times lunga da 15 adugumba si 1 gi 15 times si natro smai toro lore anka si 19 na saw heli 19 de 15 khado di 4 15 na saw heli 15 de 9 khado di 6 ani ratio kya tara 2 ka di 3 2 ka di 2 answer 3:2 si adum takrabane ina ratio gi class kana laise dum dang toro मी काबदसु को असिगी स्टियर द दंग गार दिस द रिफ्लेक्शन को हां बाबा सेनी को तंग जिंदे कैमरा से पैदर को माले है ai trabo ngoi he ni tha do phsi ja de si kano ne question number ngasai gi ta ki 3 6 7 8 type to ne hana le mis kano darjeeling thi ga assam thi ga se kya kya ba no two blends of 4:7 sina kya 2:5 na tro ai hana ta kram question number 3 question number 6 hoi question number 7 question number 8 si question number 10 moji sama ne ko ke do no moji kari phang na no the ratio in which these two blends should be mixed mabani as nagada ratio to puthwa bane ba karam sang dia sin rakanda da kariba darjeeling ga assam ti ge ratio kya ba 6:13 phang ba bane ba adu de toro allegation palo khot pi do kamana apun na kya na sia 11 sin apun ba kya na 7 sin apun ba kya na 19 adu di kanam puri ane du dia makoi si wari ke laktu na sia 4/11 la withdraw si 2 क्या 7 sina क्या 6/19 natro si kana puri ne nakul khudi mangte na nakul khudi mangte moi LCM di kya no 11 ne 7 ne 19 ne moi LCM di mo khoyum puri narani ko mo khoyum puri dradi aroi mo khoyum gi LCM di ko prana mangtani na yarbo puri radi si kya tani 11 mo khoyum puri radi adu de hore 11 ka 11 ka kra ka dora samay puri ne ba ko
सुमाय 19 मोय हम पुरी दी 11 11 का खरगा 7 का 19 का 4 ले होरिद्रो अदु तादी 7 का 19 क्या नो हां 153 नत्रो अते 133 133 पुन पुरी दी मरिम ट्राइन ट्रम दोय मरि मरि अंगा 532 तारोइद्रो असिगी जोरेन सुमाय 11 7 19 पुरी यानी 7 7 का करनी 11 19 पुई नबदी क्या ताइबा 90 209 तादने ताद्रो 209 ताद्रो 209 दे तुम पुरी दी 2 18 तारबा नते 4 18 तुम पुरी 4 18 तारे को कैलकुलेशन कर थुरो सिगी देम 11 7 into 19 पुरी दी 19 19 काय को 7 का 6 के 42 42 11 पुरी दी 4 42 462 तारबा अत्रो अदु सी रेशो पुतो अदु 462 दे सी खादोनी नत्रा अदु दि क्या तारा कुन पुरी थनी फुमरी तारबा सिने क्या तारा इंतो सु 5 सिने सावरी नत्रा सुमी सिने 460 सी खादो दि क्या 220 तारा 70 तारबा सिना अदु रेशो दि मनी क्या ब्रा यादे तू का दि 22 का 35 का तारे को रेशो जी क्या बा अदु ने नोय क्वेश्चन मुन पादबे ने क्या ना मानरमे सा क्वेश्चन नंबर 3 6 7 8 ताखरे अदु मानरमे बसे क्वेश्चन जी अदु समाना बंगा ता हंजन ताय ताक्स सुनु कैसु काई देबा कर लुतक तो बताबनी हाइतब सोनबा साटन ओय दे हंजन हंजन बेलु ऑन थो मसिंग ऑन थो अदु के मतिक तोइन हंगबै सांग को सिउ सीजल तियार तु गु मति आवरंग याम हंगे बसे अदुना आइना हंजन हंजन ताकपसु याम कानरें खली अमा ताग यारे अमा ताद ज्ञान ताउदो याय मसिंग ऑन थो अमु ताकपसि दो सुमाइने अप्लाई तौदिनी को हाबदो हंजन हंजन होलदि हैरेदना अदुगी यहलिने क्वेश्चन लास्ट अमा खतंग आरे को नेक्स्ट अमा वालो बुदु करी तियंग खतंग आरे तियंजम तौसि सी लास्ट वे दुइन को मोने मोसि ngमद्रे मोसि कई हमना क्वेश्चन मुन नंत पाजी पात्र मदा प्योर एसिड से क्या यावरिबा एसिड क्या नो यावरिजा 10 लीटर यावरमी नत्रा असिदा 2 लीटर से लखथोखरे अदु करि तौरिबा द बेजल इज देन फिल विथ वाटर 2 लीटर लखथोगा लीटर दु अनिदि मोत कना मो सिलकपा वाटर ना नेक्स्ट 2 liters of the mixture are withdrawn लखथोखरे and again the bezel is fill up with the water 2 liter लखथो अदु इसिंग अमु सिनबा the ratio of the acid lemoribe acid tuga with that of the original quantity hana yarom bibo quantity gi acid tuga kya ogi habne ba yan dai ko sidi smai dau diba me hana acid 20 liter ne aje ha ma ke lkhokra 2 liter je ke dore taken out to grom natra si lkhokre ko si taken out to re si lkhok ki tara ke dau tara hoji kari ja ore acid kya no acid 8 liter natra aduga water de kya yorani water na kya 2 liter yan se lakre bako adu ratio di kya na sia ratio di kya ba 8 का 2 का ratio di kya no 8 is to 8 का 2 का di kya no 4 is to 1 si khangji lo si ratio ji eko adu di am ke dora sigi hanak na am ke dora mixer ne mama ne hoji ke dore hoji kana na yawgra hoji kana na yawra 4 is to 1 di yawre ko kana na acid का water का जी सीधी यावरे को सीधे तक मान कई लोग 2 लीटर लोग थुकी नत्रा 2 लीटर याव बस एसिड खरा सटखिनेबा एसिड का नते यावरे जी मिक्स तोर यावरमेना कंथुकी तारगदी एसिड ना अपुन क्या न यावरे जा अपुन क्या न सा मंगा मनों एसिड मरी सांग सखिदुनेबा क्या दबरे जा अदु ज्ञान तानाबा प्रमाण मसाम तोगे को प्रमाण मसाम तो दिया दरसिदा रंग जो पेतंग दी पनगी बा माइना से सिदने 10 लीटर वाटर लेरमेबा मिल्क ना 20 लीटर लेरमेबा मबानी रेशो क्या 1 is to 2 ना तो पुनः क्या ना 3 नेबो को अदो आइना होजि 6 लीटर लथोखरेबा अदुगा 6 लीटर से 6 लीटर ओ मिक्सर से लथोएबो को मिक्सर जी 6 लीटर से लथोए अदुगा एंड 6 लीटर of water ओइना हापसेलेबा हापसेलेबा अदु कमाय तौनी यिंग सी कंडीशन जम खन्न जेबो को करी हेबने नो जेब मैम ज्ञान तारी ब्रो सिदा लेरमी बसिना मिक्सर से सिगी 6 लीटर कन थोखरेबा
अदुगा कंथुइबा 6 लीटर दु चांग इसिंग नोइन मोहन संजिले हाबनेबा अदुदी इसिंग जे क्या यावरने हजि नाउ इसिंग दु क्या लेने इसिंग दु क्या लेने हमरा हाना 10 लीटर ले नत्रो अदुदा क्या 6 लीटर लोथुकिब नत्रो 6 लीटर लोथुबतो मागी क्या सकने अहुम थोकुइ मनुंग क्या सकनी अमा नत्रो ले मेजा अहुम थोकुइ मनुंग अमा दि क्या न ऑफ कनागी लोथुकिब 6 लीटर दुगी अहुम थोकुइ मनुंग अमा सकरने अदुगा म लोथुकिब दु चखिब सरतु लोथुकरने अदुगा कनाम ति लेबा 6 लीटर am thile simai har ko adu kya tara adi 2 tarba 2 liter adu 10 di 2 khadu 8 6 adu 14 liter le hori ba water ji man ta oda punam pa gi ko khalu sum gyan dabre ngse 6 liter lok thoki ba je mixer du pull lok thoki binna nang yan siner le rami ne ba kana ga milk water ga jolon glass ma kan thokre khalo di संगोंग गता चखिद्रो इसिंग जु यावरि मि इसिंग पुन्ना याना सकिरोइद्रो अदुनि दाइन हाजि सुमाना लेरमदि मिक्सर लखथोखिबि कन्सेप्ट सिनेबा यानदाब्रो अंक अरुबदसु हिं फाला कदुइने भाइ अरुब क्वेश्चन जु खरा हलके वाटर 10 लीटर वरमबदुदा हाना लखथोखरिजि सरुक 6 लीटर कंथोयबने 6 लीटर दे मागि चखिदु ओम थोपि अमा चखिनेबा ओम थोपि अमा चखिने अदु 6 लीटर तिसिले केनो लखथोखिबा 6 लीटर दो अदुगि सांग दो अमा हापसिले हाबनि अम तिसिलकु वानी अरे को अदुदि कनोदि मिल्क क्या लेने से मैं हान ले 20 लीटर नत्रो अदुदगी माइदि क्या सकिने ओम थोको मनुंग क्या ना अनि कनागी पुरीब्रा ओम थोको अनि कनाना पुरीगदबा 6 लीटर न पुरीदुनि क्या तारा दे ओम नकादी अनि अनि नि मारी सखरने अदु क्या तारा 16 लीटर ले होने अदुदी मिल्क 16 लीटर वाटर न 14 लीटर पुल्ला क्या ताई 30 दुम तारिद्रो तुमद्रो हादि हाना 30 लीटर ने 10 ग 20 पुल्ला 30 तारमगी 30 दु मनुंग 6 लीटर लखथोखरगा म इसिंग 6 लीटर हापसलकपादी क्वांटिटी दो दुम मानर लेरिद्रो मिक्सर दु 6 लीटर लखथोखरगा इसिंग नुन मोहसिन लखोय मानेदना अदुदी इसिंग दि हेंगले बा हाना वरमदुदगी को 40 लीटर वरिजि अदुगा मिल्क तदी सांग हंदरिजि ने सुमाय तौदना सटकने हाब ज्ञान दारबाइन हाइजा अदुदी हौजिकी जे आइना तौरी कांसेप्ट से सिदि यूज तौदुरि बसी खंगदबा यारोइदबा ओइबा अदुगी आइना नाकंद प्रमाण पिर ताइने बा ज्ञान दाइको चा ngaraang jo tak panena si edum muna taw amka harake ko listen carefully adudi sida le re hoji kai lokthoi ba now 2 liter kai lokthoi hai na 2 liter taken out to have natro kanagi mixer du natro sai budi acid ka yauder mani acid 2 liter lokthokra 8 liter nga haure adu 2 liter di ising wena sejila mena samai le re amani reso sini ko apun ba kya na sa apun 5 ni ko adudi hoji acid kya le re amte acid se kya le mo re han ले मोरी बे एसिड पुथोने क्या नो ले सिट से 8 लीटर ले नत्रो 8 लीटर मनुंग क्या लथोक्रबा माइनस मा लथोक्रे क्या नो 2 लीटर से की क्या नो मंगा थोक मनुंग क्या सकरने जा मरी ओ कनागी 2 लीटर दुगी पुरी रो दुदी क्या तरह से 8 लीटर ले रे मथक सी मरी एनी क्या नो निपान दो अमुक 2 नु पुरी रो 16 मखा दि क्या नो 5 सम तोर से आई तोर से कांत्रे So, 8 by क्या ना से 5 ताद्रा अनिदी एल्सम लोदी क्या मंगा निपू दिसे क्या दोदी 32 by 5 liter ने बा होजी एसिड तो क्या ले रही मां हंस के ना the ratio of the acid lemori acid to ga in the bezel to with that of the original quantity क्या ना 10 नत्रा therefore दोदी होजी ले ओरिजिनल 32 by 5 ngasa hana le min क्या 10 नदु क्या तारा 32 ga 50 का रेशियो नत्रा क्या तारा दोदी कथन नदी 2 ने थोदी 16 2 ने थोदी 25 मैम से ज्ञान ताबीरिबो तारिको अद आइनक सिदा प्रमाण मा साम तोर मुति मुथखरे को अदुई कांसेप्ट तो न पुस थमो सिनलो अदु संगे को सिदा हाइबदि 8 लीटर्स दि मिक्सर दुगी 2 लीटर कंथोप मतम दने 2 लीटर कंथोप मतम दा करी सकी के मति अमा सी हल्लगम ताके नेक्स्ट पेज सी अम तो सिबो ज्ञान ताब्राम नै पेज अमा लौथोगै ताके प्रमाण दो ज्ञान ताब्रा वीडियो जे पुस थमगा ज दम येंगो को मैं हाँ ज्ञान ताउदब्रा सी खितंग कांसेप्ट मचा आम संगे जे आई ज्ञान ताना मा पेज अम लौरो ताके से चमाना से सी पात्र में यावरामे बसे सी पात्र सिदा 10 लीटर वाटर प्लस 20 लीटर करी एसिड हरजेबको यानब्रा एन एसिड निको यावरेबा पुना क्या न यावजा 30 लीटर नत्रा अदु वाटर ग एसिड का रेशो क्या होनी वाटर ना 10 लीटर नीना एसिड ना 20 लीटर नीना क्या नो
क्या 1:2 नेबा यंदैको नंग खंगदबसे अदुदी सिदैसदा मयाम अइना 6 लीटर जे लौथोखरे 6 लीटर जे 6 लीटर ऑफ मिक्सर सी मिक्सर से अइना कंथोखरेबा सिदा पात्र मचाम द कंथोखरे सुमाइना 6 लीटर से कनगरे सुमाइना 6 लीटर कंथोकी बसिदा या सिनर लेबनि इसिंग की सरसु कर चटकिनी वाटर का सरसु कर चलो मसान ताब न तो नय खल्लु नै इमेजिन तौने सुमिको चटकी बै सांग दुनी ना जी वाटर क्या चटकिनी वाटर वाटर तो क्या मांगी नेम तेंगो वाटर चटकी दबो को वाटर टेकन आउट इसिंग द लौथोकी बे सांग दु क्या न पुथोकसेबा 6 लीटर मिक्सर से टेकन आउट तोरें खलसेबा सि लौथोजेबा को अतादी वाटर द क्या चटकिनी हाते वाटर हान लेमि क्या ना 10 लीटर ने अदु तो चटकी दबो पुथोकसेबा वाटर जी सरो क्या ना ओम तोपई मनुंग क्या ना लेरमी जा अमा नत्रा वाटर जी सरो ओम तोपई मनुंग अमा यावरमनी लौथोखरिदुना क्या 6 लीटर लौथोखिबे 6 लीटर न पुरी ने क्या सकरे दुया वाटर 2 लीटर लौथोखिने अदुदी वाटर दो नाउ क्या लेरे हजा हाना 10 लीटर यावबदा 2 लीटर लौथोखरद क्या ना 10 लीटर ने सुमाय सानागनि कोक्सि यान देखो जा अंडरस्टैंड तोब्रा अदगी वाटर लौथोखिबना सिनी अदुगा वाटर द चटकिदु सिनेबा अदगी म एसिड त लेहौदुना क्या एसिड त टेकन आउट ने क्या एसिड टेकन आउट से क्या अपुन क्या नमा एसिड ले होम तो मनुंग अनी नत्रो होम तो मनुंग अनी ऑफ लौथोखिबदुना पुरीगदबा क्या चक्रनी होम कादी अनी 4 लीटर चखिने अदुदी कनारा एसिड न 4 चक्रनी इसिंग न 2 लीटर चक्रनी पुन्ना लौथोखरिदु क्या सोरा 6 तारद्रो अदुनी 6 लीटर लौथोखपसद कनाना खय याम चली हानादगी सांग याम योरमबा करी एसिड न सांग याम योरमदायना हाना 20 लीटर वाटर ना अदुना इसिन चांग याम यावना माना चांग याम चले लौथोखिबे चटखिबे चांग दु सिगिरे सो चांग चटखिनेबा अनसेन तो को सिनि दाइन तानि ज्ञान यान दब्रा अदुदी ज्ञान तारदे अमा प्रम नोइ मे खोजगदबसिना ए क्वेश्चन इरागेबा छे सिदे और मेसेज मानो को समाजे मिल्का वाटर गसे समाजे 2:5 ने हरसेबा सिदना 20 लीटर लेरमे सिदना 50 लीटर लेरमेबा हौजे आइना कनो लौथोखरे 21 लीटर लौथोखरे हाना क्या लेमिसे 20 के 50 के 70 लीटर लेरम नत्रो 21 लीटर ओ मिक्सर से लौथोखरेबा ओ मिक्सर से लौथोए को लौथोए हौजे लौथोकले अदुदी वाटर वाटर क्या चटकिनी वाटर कया चटकिनी अबदी लौथोखिनी क्या बने को चटकिनी यंगजेबा वाटर से क्या चटकिनी अमति यंग यादे के दौतारे हरो नोय कुमोसे वाटर क्या चखिदुनो अदुदी मिल्क वाटर रेसो खंगदे यारो इसे क्या ना वाटर 5 मिल्क 2 नत्रा अदु अपुन में क्या न से 7 नत्रा नोय खोसरो क्या ताने हम थारो नोय आन होलन गया दो हारो आतम होसे कोसे वाटर चखिदु क्या ना अपुन मा वाटर चखिदु अपुन में तरे मनुंग मंगा नत्रा तरे मनुंग मंगा चखिदु नत्रा अदुगा लौथोखिबदुना पुरी नेम नत्रा 21 लीटर पुरी दिखे तरे खदे होम 50 लीटर लौथोखरने वाटर जी वाटर 50 लीटर लौथोखरदि नाउ वाटर क्या ngaurya नाउ वाटर जी क्या ना वाटर जी हाना लेमिदि क्या ना हाना 50 लीटर मै मनुंग क्या चखरनी 15 लीटर चखरनी अदु क्या ngaurya 35 लीटर ngaurya सुमाना अंक जी कांसेप्ट से खंगोबको अदि अम करोदि अमदुदि वाटर मिल्क क्या चखनी मिल्क लौथोखिबा चांग दो लौथोखिबा चांग से क्या ना मिल्क लौथोखिबा चांग से क्या माननी है तारगदि मिल्क क्या नो से लेमिसे तरे मनुंग अनी नत्रो मिल्क तरे मनुंग अनी नि अपुनवा लौथोखिबा 21 लीटर पुरी क्या तारा 6 लीटर लौथोखिनेबा पुन्ना क्या तारा 6 लीटर nga sa लौथोखिबा 50 लीटर नि पुला क्या ताय 21 लीटर नत्रो तारिसा अदुनि लौथोखिबा 21 लीटर दु सुमाना कनाना हेन लौथोखि वाटर ना मिल्क क्या 6 लौथोखिबा नि दम तो यो मुन्ना ताउका आई कनम हागे मिल्क क्या लौथोखे रा वाटर लौथोखिबा वाटर द लौथोखि तो क्या नाम थारो वाटर लौथोखि से क्या बा 15 लीटर इसिंग अदगी मिल्क लौथोखिबा क्या ना मिल्क तो लौथोखिबा तो क्या ना क्या बा 6 लीटर नत्रा अनि रेसो पुतो होम मनी होम क्या मंगा सिगिरे सुगा
ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯃꯤꯜꯛꯇꯣ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯃꯤꯜꯛꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 20 ꯂꯤꯇꯔꯗꯨꯗꯒꯤ 6 ꯂꯤꯇꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯗꯤ 40 ꯂꯤꯇꯔ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯪꯀ ꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯪꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯀꯥꯟꯅꯔꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ 이름 ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯨ 이ꯔꯛꯇꯦꯕ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗ ꯂꯧꯕ ꯃꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯍꯩꯇꯕ ꯖꯤꯕꯅꯤꯅꯦ